Satshenwa kanjalo thina kwathiwa khona ezinye izimo ongamele ulibele uhlala ukhuluma nabantu malungena emthandazweni. Khona ezinye izimo ey'ngadingi ulibele uba umsindo bazali. Ngikhuluma la ngoPrincess Anne, uPrincess Royal wase-England. Wow, what a woman. Uthi kukhona esinye isicefe nje singenile la e-Royal House. Uthi angangidile naso, kodwa mina I'm unshaken force. Ngimele uma uhambile ukhuluma ngoQueen Elizabeth, uthi kodwa mina ngikhona. I'm the one who is standing by the gate. Khona ezinye izimo ongadinga ukuthi ulibele ulwa nabantu. No, hlala emthandazweni ulibuke likhuluphala ibhalunde lesimo. Umuntu angene emndenini azongena phakathi kwabafowethu, phobofowethu nodadewenu, angene ebandleni azongena nigudle nonke phakathi. Malibele ulwa naye bazalwane, siyazazi lezo zinto ezibhekene nawe. Kulahleka izinto, kuduka izinto emndenini, nixabane emilweni ningasithengiswa yini. Isimo esindala sidinga ukuthi uzizele ngamawala, hayi ngamagabande ngoba usha amantombazane. Kosha ubaba Khumalo, umpostoli, uprofeti, wathi sikhumbuza umfana wami khona ezinye izimo engadingi ukuthi ulibele uba ngumsindo. Khona izimo, khona udongo olungadingi ukuthi ulibele uya noshizo nehamara. Maluqale ukukhulume ngelimi ulizungeze. Khona izimo ezidinga ukuthi uyizungeze. Ngene ngendumisa uthayikha phayitha mayitha phapayitha. Kilima khayitha kodola mantha mahasatha bahada bahaya. Khona ezinye izimo ey'ngadingi ukuthi ulibele ulwa nabantu bangumsindo. Umntwana kaNkulunkulu wena. Bathi bekusebenza bekukhwifa ngezinto, uthula umsindo. Ungene ey'limi, ungene endumisweni. Ndiphekwa lameva ngidlala indumiso. Dlala indumiso. Udumise! Phakathi kwezimo ezakhiwe ngabantu, umntwana kaNkulunkulu udalwe ngentando, uzalwe ngezwi. Umuntu wasezulwini, izulu makukhuluma wena liyalalela, liyathula. uNkulunkulu uthulisa umhlangano ezulwini, wathi akuthulakale nangekhuluma. Uthini lizwi izulu makukhuluma wena, umntwana kaNkulunkulu. Obani laba bakuhlupha izulu likuthumela iy'ngelosi ezikugadileyo? Awazi wena ukuthi uney'ngelosi ey'hamba nawe? Yiziphi lezi zimo ey'kwenza ube shaken? Kusho njalo uPrincess Anne waseNgilandi. Athi kuyimanje nje ngithatha amafami ngiwabhale ngoPrincess Charlotte. Angazi noma ngiwakhuluma kahle namagama ukuthi khona into engiyifundayo ngoba thina abantwana bankulunkulu siyafunda. Uthi soke sibone ukuthi bazomthinta yini me-protectwe yimina noPrince Harry. Hayi, Prince William ukhuluma into ejulile. Athi uQueen Elizabeth uhambile ngisele ngimshiye mina. Imina ngubheka ifa, imina ngubheka ubukhosi, imina ngibheka i-imperial order, imina ngihlele ngigadile, I'm the one who is standing by the gate. So lezi zinto bazalwane, sibona ivangeli lihlazwa, abantu bengafundiswa ivangeli, befundiswa umkhubo ukuze life ivangeli, abantu basaba ngisho ukushumayela nokufakaza ngoJesu kulezi insuku. Ngoba bafidwa imikhuba, bafidwa imfeketho, bafidwa izinto ey'phambene nezinto ey'shotsho, abafundiswa ngoJesu. Wagcina nini nje utshelwa ukuthi uJesu wabe esethi wagcina nini ukuzwa the authentic words. Uthi uJesu wathini? uJesu wathi ngiletha inkemba yesahlukaniso. Wabalizwa le awukazi ulizwe. uJesu wathi abafile abangcwabane bona. uJesu wathi akulonele ezinja leli vangeli. Tshona wesifazane athi izinja ngeke zilihle, akubona umbuso wethu isinkwa sabantwana. Ingakho kuJohane iqala kahle ukuze mawusufika kulelo verse unga-offendeki. Umethi bonke abamamkela uKristu Jesu abe inkosi nomsizi baphiwa amandla bababe abantwana bankulu babe saba izinja. Hayi awumazi wena lo Jesu, wazi onqaka izinto, onqaka imishado. Awumazi lo othi ngibize nenkemba. Wathi usayongcwaba ungabusabuyi, hamba ongcwaba. Thi ngilandele, thatha uhlaka lwakho, thatha isiphambano sakho ungilandele. So lezi zinto bazalwane zenzeka kubantu ey'bathusayo. Kwasho njalo wathi Peter masuqedile ukuwa wavuka, hamba uqinisa abafowethu. Senze njalo nathi. Uma uwa mzalwane, phenduka ungene kwi-disciplinary process yasebandleni, kwi-hearing. Musa ukuhamba uyolanda umkhandlu elinye ibandla labantu abawa njengawo, ubafundisa ukuwa ngoba uyabakhubekisa, uyabalimaza, u-altarisha abadestiny. Wena mzalwane owenza njalo uyi-destiny destroyer. Khona abantu abangeke basambona uNkulunkulu ehamba nabo ngenxa yokuthi phela manje sebefakwa wena emkhubeni. Kodwa la ibandleni kwenzakalani izinto zama, kanti hayi khona lo mpongoloza.
babizele emakhoneni abazalwane badlula la epassage baya kuJesu lapha kwi-main room ayobabizela emakamereni ala eceleni nje bangafiki. Ngena phinda ungene ufumane idlelo ungalifumani bese uyaphuza unambithe. Yabona la kaJesu siyangena siphinde singene bese sithola idlelo bese siyaphuza kuleli dlelo. Idlelo lingabe lisaba lapha kodwa ungene kuluphuze ingene kuwe lento kaJesu iphile kuwe. Uqala ungabusaba ingulube ube yimvu. Imvu yenze njani? Iyakhala uma ingena odaleni. Ingulube iyakha izizalele khona ngoba isodakeni vele. Imvu iyakhala mawuwa mzalwane wami kuyenzeka uwe la kaJesu ngoba phela uhamba noJesu. You stumble, you will fall, but khuluma uthi wephi nantsiwa ukuze ngingashayi ngesikhuni ngishaye ngehema. Ngamthanda lo yamlungu engambona ku YouTube ethi umuntu omusha, sharpen the hammer, hlala icijile ukuze mawugawula ungashayi ka-15 umuthi ubheke. Mawugawula ushaye kubeka kabili kathathu ihlale phansi. Inkulu lezi thina ake satheza inkulu. Ngazi abanye basixhomela bathi baluza thina satheza. Mawuhamba nembazo eloliwe uthi uyiwephi imbazo ungashayi ngesikhuni isho ukuthi wephi. Sisho njalo izalukazi zithiwe ngakephi sitshele ukuze sikhuleke ibuye ebese iyalola uphinde uqhubeke ugawule. Ingakho izinto ayimile manje sisandelwa abantu abakhe esonweni. Isono siyabambezela baza siyabambezela. Funa ngabe umuntu ogibela ama-private jets uhlala kude ukhuluma nalama politicians ashintshi kodwa manje awunayo i-leverage ukuze umzimba kaKristu uJesu uthule esiphambanweni. Kwakudingakala umuntu okwi-standard okwi-status okozokwazi ukuthi mekhuluma noPilato uPilato azwe. Methi sifuna ukuthula kumzimba kaJesu. Ukhuluma nomuntu is equal economically, academically, status wise. Uzumzimba kaKristu uthule esiphambanweni. Funa kusukuma abantu abazokhuza. Ingakho uDonald Trump ungakhulumi nombani naye. Funa kuya abantu abakwi-standard abakwi-status level abazokhuluma ilanguage azoyizwa. Sizobathatha phi labo bantu bazalwane uma awufuna ukufunda, awufuna ukukholwa ngeqiniso, awufuna ukuhamba noNkulunkulu, awufuna ukuphila impilo engcwele, awufuni ukuthandazela izinto ezinkulu, ujatshuliswa elamaklinati nomgqakazo udlayo. Ukhoza lube ukhozi lihlale nezinye inkozi, hlukana nezinkukhu. So izinto lezi kufanele abantu sibenze bayi-understand ukuthi why kune pressure engaka ukuthi kholwa ukuze uyokhuluma lapha. Into enza ukuthi iGibhithe ligqilaze abantwana bawezelo wayengasekho umuntu okhuzayo. Uthi hayi abantwana bakaNkulunkulu labo uthini mawuthi sibahlakaniphele. Hayi babengasekho. Bebusy, be-enjoy ukuhlala eGibhithe, be-enjoy ama-privilege. Akasekho okhuluma iqiniso. So sebe-enjoy ama-privileges manje ala eGibhithe kuthiwa kwasukuma uFaro musha-ke. Kodwa sibagqilaze. Nasephalamende manje abasekho abantu abakhuzayo ukuthi hayibo nithini manithe akwenziwe lento lena. Phela thina singabantwana bakaNkulunkulu into enje yenziwa njalo. Kukhalwa ngamaqembu epolitiki namhlanje abasekho abakhuzayo ngoba nabo babambeke kulezo zonto. Hayi Eli hamba okhuza amadodana akho. Hayi akawakhuzi ngoba naye udla ogalo labo. Uthiwa wayesidudla ngoba naye uyabadla naye uphathe and parcel of state capture. Na ingxenye yalento ekufuneka izokhuzwa. Hayi ngoba enganawo amandla ukuphenduka abazalwane liyakusiza. Ngoba iyisondo indaba kaJesu ngihlale ngintshena iyisondo khona kumele akhuphuke omunye ehle ayikho lento okuhlala lapha. Ingakho noJesu engahlala ngelapha kwafuneka afe. uJesu bazalwane waye very famous. Umuntu wayefike hey bazalwane uJesu wayefika in an open space. Avusa imvuselelo elanda more than 25,000 people in an hour. Engabekanga ama-post, enga-invitanga. He was very famous. Bazuthiwa uJesu sendaweni bazalwane kubizana abantu beyibizana twice sendaweni kuzokwenzeka izinto kuqoqana imindeni namadoda phuma amadoda nemizi yawo nabantwana babo engathi hey kufika wonke umuntu. He was super famous. Kuthiwa noma befuna ukumbulala osopolitiki bangaleso sikhathi bethe yilo siphethisela amabhizinisi ethu kuthiwa babesaba ukuthi kuzovuka i-uproar. Kodwa wayazi uJesu one day kufuneka aguqe ukuze kusukuma abantu.
injalo ke indaba kaJesu bazalwane, khona isikhathi la kufuneka uguqe kube khona ukufa okukuhlaselayo.